анда балаларга ныграк аңлатып, активрак формада эш оештыруыгызны теләп каласы килә инде. Хөрмәтле авыл башлыклары, сезгә башкарган хезмәтегез өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Елдагыча инде агач үсемлегендәгез посадкаларны агарту өчен барыгыз да бик җаваплы карап башкардыгыз. Бүген инде төгәлләнде дип әйтергә була. Бу безнең районның шулай үзенчәлекле бер матур бизәге булып тора. Һәм быел әйтергә кирәк, безнең 100% бөтен авыл җирлекләрендә шушы эшкә тартылды. Инде һәрбер җирлектә шушы агачлар агартылды, матурланды. Безнең әсәс авыл җирлегенә инде 6 авыл керә. Her җирлектә чисталык буенча эшчәнлекне тиешле дәрәҗәдә алып барырга тырышабыз. Безнең һәр җирлектә бу мөмкинлекләр һәр 3 авылда соцобъектлар эшләп килә. Безнең Күчәнтәдә клуб бар, Капка, Шатавында клуб бар, мәктәп бар дигән һәм әдәттә барлык объектларда эшләп килә. Моның өчен чисталык экологиягә килгәндә bütün şu işlerini biz uyuşmalar bilen başkarıp çıkarız edesim kile. Elbette indi yerlemge jirlikte işletki işi hocalıklarına da, şeşir hocalıqına, enek hocalıqına da müracaat ederiz. Onlarda bu dağılgan şeylerden ide texnika bilen. Hem kalganların nasıl kul bilen başkarıp çıkarız. Taşlandık hatalar var bütünde. Onların da bölüp verip şistatıp, tazatıp, şalıp koyu işi yılda plana kırtılgan, hem yılda işlenirler. Bizim alay şalını kalan hataları bulganı bulmadı indi mağazalı. Bizning ijirlikda shu cheklarimiz qoidalar bo'yicha endi zo'r nimalar uyushtiruv mumkinligi bo'lmasdan endi biz ayrim uyushmalar bilan bo'linib bu yil chetdagi endi yo'l bo'ylarini yig'ishtirishga bizning endi o'zinchalik shunda bizning 4 yo'l chati federal transportlar bizning ijirlikga o'sha san'atning avtomobil bu endi bizga endi bu yo'l bo'ylarini chistatu bilan boshqarishlardagi eng birinchi endi hozirgi kunda endi avul tegalarindagi avulda akira turgan yo'llarni shababı oranlarda endi xo'jalari bo'lmagan haftalar deb aytsam endi durustlar bo'lmas, endi xo'jalari qaydadir shiddat qo'ymaylar. Moskvada bo'lganlari bo'lar, shiddat bo'lganlar ularning to'patlarida bor endi shavib shiddat tarzida bu nimalarda endi qatnashgan uyushmalar endi bizning aktiv qatnashalar. Nimalarda uyushmalar alarga endi oranlar bo'lib berilgan, o'rtanib kelgan bu traditsiya oranlar şuşu uyası bulmadan ikatalarının kapattıklarını şabalar, yığıştıralar, şircilendirlerini oranlar bölüngen şu oranlar ciyalarında. Bugün günde uyuşmalar kayındı. Sonra aktif iş var, uyuşma biraların, yığıştıralar, şeşekler okurtalar, şabu bu yıl ulan bir dizüse, Bayburun şartlıkları kadar iki tapır şart, ikinci tapırlar şartmalı olup ilerlerinde. Bunda indi benim rahmet eylesin iler barlık uyuşmalara da şu emelerde aktif patlaşkanlar için hocalıkla biz de bir yaşışıyız. Hocalık teknikası bilen şu çistalık için zor